Hakan ni video prolong ngan pen EP kumno ban idin na po alai motion mo kumba pila I gatu ke preview kum tu ngan edit mo te yang ini le chaga benta jongka haswa bangin poi chaga benta jongka tengapan kejing kesan na phi de ka ba phi yarap yanga ban subscribe ban like tai mo please bon te ning kong le hang te hasai create project kumpan agi jingruai kino jingruai ki ba phi siu tenat ban edit mo tang tapan deteneng kong phi atshwam tu ta I bit point I shwa bit point kuma phi ingti adba roki bit point mo ketulak dep mo ban abit point nantapan at kidur kino kidur ki bapi kuak ban edit dengan adno daingnya kidur tekam dari sai re ngan penhek no kuntumo lar piru pikwa ban penhe dan tapat penjerong ha badu po bit point kuntu tapat ada efek ningkong keting tai on your mirror tapat I oscillate mo aing te 0.0 degree frequency 40 0.40 hertz 0.40 hertz magnitude I khatsan I15 duplicate yuk kan long arteli I know angle 90 degree 90.0 degree frequency pan I know like 0.30 degree magnitude pan I know are percent 25 dapat asai way effect arcting swing I standard setting frequency pan I know she 0.80 hertz angle 1 pan I know 0. minus 1.0 minus 1.0 degree angle 2 pan I know 1.1 degree 1.0 mo tulap yang kemusapan sakawai ke efek last effect dapat marketing fade in out mo fade in out I know 1.50 second out pan I know 1.0 second tulak biang kening kabarang sapat sagane yang ne adur biang yang ne anak itu và
Kenjerang aduk baku dubit pain mah itu kenjerang dengan tepat melihat hidup jadi sahabat kima nambakan jadi depan klik nanti try klik nanti view yang tu I give frame yang tu way but untuk zoom mah tu kemudian dapat layang ni habukun I give frame yang tu way on zoom no alas bit point I have center point mah I have good center point gitu nak biang gitu untuk copy kelapa on zoom na aduk long center point nak biang dapat add graph no I graph untuk habukun pan daun stang kuntu bị nama mapi yang dapat layang nanti layang tu mah layang tu layang bit point layang tu ro I keep frame away pin kêu si rong kendian mah pin kêu si rong tu lah biang tu talik nak sya ni syajan kudu bit point I give frame to way on penhiar nak sepak tu lah biang dan orang ni apa kudu bit point yang tu kêu nak pendiat jerong lah biang tu lah biang còn nó ba rồi gitu cái bit point mah còn naiki ba rồi untuk buat efek mah efek marketing tile standard on your mirror efek baarpan I oscillate I know fast keyframe I know she pendai 0.0 degree last keyframe ban I know 0.29 lah biang frekuensi pan I know sabosan 0.45 magnitude pan I know she under pro untuk pesan mah itulah biang
anak dive effect bucketing swing. I start at setting clear to frequency. I know 1.0 or 1.11 angle 1 first keyframe. I know minus minus 25.0 degree angle last keyframe pan 0.0 degree angle 2 I know 2.5 degree mah last keyframe gitu. Last keyframe I know 0.0 degree. Add yang sawe effect bucketing motion blur I know 1.70 add yang sawe bucketing exposure gamma I know the exposure I know R.2.00 last keyframe pan I know 0 I know 0.0 degree I know 0.0 gamma ketulak biang kopiograf kenambakan kamli keniat mah biang itu lah biang nantapan copy effect paste no baru gitu paste effect baru mah paste effect baru I know ni add sawe effect seperti gitu gitu I blink effect itu I know
I know how bakun setting kan 0.00 hertz. Yang tu I know ni mo. I know ni. Ada ini. I full screen. Untuk kan audio. Tapi aku coba. Kono. Tentang I effect. Effect tentang exposure kama. I standard setting. Fast keyframe kan. Fast keyframe I know. First frame, last keyframe kan. I know 00. I know 00. Yang teman. Dan ni I know tu. Kom. Ini soal blink effect atau wave effect. Teng blink effect I know standard setting. Ini nanti 16.00 Hz. Tengok tu lah biang.